Omukoro gw'okujweka abeegi ogwebembirwe bakuru b'ishomereri hamwe n'abeebembezi okuruga muri MBARARA kandi abeegi 13 nibo bamazire emishomo yabo omu by'emikono. Ebintu by'emikono nibiyamba munonga especially aha creatinga emirimo nkati okuyagenzere neburabura munonga kuko abana koko batendekirwe by'emikono nibaraka kubona emirimo kandi bagaraka be creatingira emirimo yabo. Kiro kino nsemeriro munabo kweka kiro nkakino kuba abokuba bebitanguhire ka school fees ngatukwatamu baitu mukama kuyamba umaliro singwe robi kandi bitanguhiwe na nimpora shemerirwe ntabwo izo bankiri ashemerwa munonga okurenga umwana wanje nabura fazira na graduation ye amashemerwa ningi yakureba nyowe kanta kwija kubasi kunkabwe imbabazi zamukama nahikarieki nubwo amatendekero agagara kubangura abeegi omu myuga etari emwe n'emwe ubu barikukuratira omuranga gwa mukuru w'ihanga nabashaba gavumenti okubakwatiraho kugira ngu eminyeto mingi ehebwe bukugombya emikono. Oxford Skills Training Center tukabere tuna government atahemu etukwatireho kugira ngo at least abana baba mu class n'ibyo skills even equipments they are alive. Guno mugisha mahango abo kuba itwitwe kandi abashomerebi ebikufuna za degree na nebindi hata abantu turonde mirimo konkimwe hata ubu ni mwafuthereze mirimo twoshere tureba abantu mamara za degree nebindi nabagaruko mu cyaro bagaruko mbindi kuza gukora emirimo nimo mukubahereze mirimo. Omuhwezi wa RCC abw'orurembo rwa MBARARA kandi obira ry'omugenyi mukuru yashaba abeegi abahereza emishomo y'eby'emikono okuba ekyokureeberaho kandi n'okukoresa obukugu beegesiibwe omu byanga byabo. Mugende mulinde amagara ganyu. Mulinde ki? Amagara ganyu. Ebirungi byone bitwakubantu wenda kuhikaho mu nsomo. Wakuboteine magara marungi. Ninkereza emyaka bwakube noyenda gukora emyaka 20 omu field y'oshomere. Koko boyina amagara mabi nobasa obutagisi. Abana bahumura hakubira roka area hiba kwasa kwerundanda kujya bibayiga eby'emikono omu kihumuro yazagaruka mu ishomero agenda ine cyayino mu mutwe buri kihumuro yaza kumara umwaka naba yagiye kuteka keki mu bihumuro agameza 3. Gashakwa Christopher Himsiwe.